znate šta su kriptovalute, napravili ste nalog i kupili ste vašu prvu kriptovalutu. Šta sada? Broj 1 stvar koju ja preporučujem je samo da se edukujete što više i više o raznim kripto projektima, mrežama, platformama itd. itd. Kripto ekosistem je mnogo veći nego što uopšte možete da zamislite, tako da resursi su apsolutno beskonačni za učenje. Ako želite da pratite cene svih kriptovaluta na veoma jednostavan način, ja preporučujem CoinMarketCap. Također sam napravio video o tom sajtu, link će biti u deskripciji. I to je to, sada posjedujete vaš prvi deo kriptovalute i uzeli ste taj prvi korak ka finansijskoj slobodi. Ako imate ikakva pitanja ili vam treba pomoć ili želite da se pridružite našoj kripto zajednici, kao što sam rekao, link će biti u deskripciji za Discord server. Također i naše ostale društvene mreže će biti tu. Ako vam sviđa ovakav sadržaj, ostavite like i pretplatite se na kanal. Želim vam svu sreću na ovom svetu sa ulaganjem u kriptovalute i mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja.